katana bibako katana batoke barabara bamumba banashuka baminyu barabara bakona bibisha watu hatujue kama kurudia ndio banarudia muhangi kila mwenye ko barabara atoke ukimbie mbali na barabara. Handi makuru avugwa yifatwa ry'umwe mu bajenali b'Abazalendo bakomeye witwa Mushumba wafashwe na M23 bakakubwira ko gufatwa ko ari nko gufata Abazalendo igihumbi. Ntago izahaberega sinzi amutabona ibimenyetso ko Twitter zigira iva mu mujyi wa Goma naho izajya itaenda wapi. Urabona wowe ibintu biri kubera mu mujyi wa Goma ibirori biri kwabera bya buri munsi kwakira abari joininga babisiga bakajya subira muri Bunagana se cyangwa muri Sabyinyo ntibishoboka. Yego ntuze FDNB nayo nyine burya nagomana nakubwire kuri kwiragenda kuko iriko batoya akantu ngo kukwandika bagaha makonje abasirikare benshi ka 20 kandi bakagenda ntibagaruke. Niyo system ariko barakoresha kugira ngo bagende mu makonje nyuma bagarutse bashikire mu makambi komusa ko ntibazoboneke yuko bagize withdraw ahubwo bagiye mu makonje. Kama sasa gatangiriye hafi ndagumuntu ari kuyumva buno ageze kuri nyuma ngazamutaha yo gageze amasasu ageze kure za mutaho ese batangiye kurasa na ryari? Batangiye kurasa na 5:30 5:30 ni bande batangije umuriro? Nje ko nabibonye twari turi kugenda imvura iri kugwa twugamye tubona abasirikare ba M23 bari kuzamuka bahita bazamukana mu kirunga bari kuzamukira ruguru mu kirunga asize n'iminota 10 bazamutse kuva amasasu garatangira. Hapa ni Frank Gabona Ndolimana niko muzaliwa hapa Kavumu. Bwana c'est vrai tulikuwa kubalabala bamuyomba banachomoka ngambo ya aeroport balichomoka mu aeroport. Ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. uyu munsi turi tariki 8 ukwezi kwa 4 cyangwa se Mata 2025. Tukomeje kwihanganisha u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange kuko ukwezi n'ukwezi kugoye, n'ukwezi kwabaye kurekure, imvura iri hejuru y'ababyeyi bacu, ariko tunashimira inkotanyi zititaye ku buri kimwe cyose zikareka buri kimwe cyose zikaza kubohora u Rwanda. Mekinda kwakiriye. Urakoze Shwabo, urakoze cyane. Nishimiye ko nyakiriye kuri Bwiza TV. Nanjye nakiriye abantu benshi badukurikira benshi kandi nabihanganisha kuko kwibuka kuba barabuza ababyeyi, babuza abavandimwe, babuza inshuti, ni ikintu kitoroshye. So nta muntu wakwifuza ko jenoside yongera kuba kubera ingaruka abantu benshi twayigezemo, abantu badakwiye kongera kureba. Hano wakuvuza ko u Rwanda rwongera gufesinga ibyo rwafesinze. So rero nkuko wabivuze turi kwibuka twiyubaka, kandi ubuzima burakomeje. Ubuzima burakomeje. Turabonye niyo mpamvu twebwe tuba tunafata mikoro tukavuga, tugatanga ibitekerezo uko tubyumva, tugatanga amakuru rimwe na rimwe atanga ibitekerezo uko abantu bakwiye kubana, sosiyete zikwiye kubaho. Rimwe n'amakuru dutanga asa nkaho tuyereka inzego runaka cyangwa abantu runaka cyangwa abari bose runaka bashobora kugira icyo babikoraho. Nta kindi abantu bifuza nuko abantu babana amahoro. Iyo tuvuga tuti nibi rimwe na rimwe tugaragaza n'amarangamutima yacu, tukagaragaza uko bitekereza. Kenshi uvuga uti jewe byumva gutya byakwiye gukorwa gutya. Rero mu by'ukuri turashima Imana ko iki turenze. So mu by'ukuri igihugu cyacu cyavuye kure. Jewe hatanye inkiko gacaca nari impare narabirebaga, ndavuga ubwo uri igihugu cyiyubatsemo. Perezida atanga imbabazi abantu benshi ntibabyumvaga. Ndabyuka ko bwa mbere nagiye muri za Save ndi kumwe na Jean de Mucyo yari umushinjacyaha mukuru,
hari nanye kumwe na Mugabistini yayo zasabe twageza Kigeme twajyana n'eshanu barabyibuka ko bafungura abanyuru bwa mbere hari muri 2003 tujyayo ukumva ubuhamya bw'abantu ukumva byinshi so igihugu cyavuye kuri Shwabo kino gihugu cyacu cyavuye kuri abantu benshi wenda baba batabizi hari n'abatabiha agaciro ariko mu by'ukuri ubona ko abayobozi bacu barwanya intambara zikomeye cyane barwanya intambara hari intambara yo kubura igihugu no guhagarika jenoside hakaza intambara yo kubaka iki gihugu iyi ntambara n'ubu ikinariho babandi bashatse basenye igihugu bashaka no kumaraho abantu uyu munsi bifuza kugaruka muri wa mujyo wabo barabigerageje imyaka ishize ari imyaka 31 byarananiranye bakwiye gutekereza kuri uyu muntu uri kutubwira ngo nanga umututsi ndamwanga mu bimfasha iki uri kumbwira ngo nanga umutu ndamwanga bifasha iki uri kumbwira ngo nanga umutwa ndamwangira iki uwo ari wese cyane wanga umuntu cyangwa umundandi cyangwa uramwangira iki ukwiye kureba iyi suzayo turamo wenyine none se ubundi wundi ugiye kumaraho wibaza ko napfa umwanya uzawujyamo iki ni ikintu abantu bakwiye gutekereza make napfa uzakora ibyo yakoraga okay uzabikora ariko uzunguka iki wowe ntuzapfa ugasanga nk'umuntu ndamibona ngiye buri hari uburyo ntabwo urugendo wenda ruri cheap ariko bakora sinema hari ibintu bakina ariko rimwe na rimwe ushobora kwibaza umuntu agakina umuntu n'umwicanya yisha abantu nawe baba bari kumwica akaba ari gutaka avuze induru ngo bamubabarire so ugahita wibaza we yica abandi kuki atigeze atekereza ko nababaraga so ni ibintu byinshi byo kwibaza burema reka dushyire hamwe abanyarwanda twubake kuba hamwe ibindi wenda tuzajya muri conflict d'intérêt zishingiye ku bushobozi zishingiye ku mashuri zishingiye ku butunzi nazo ariko zidakwiye gutuma tugeraho umwe yicundi habeho competition so ndumva rero twifuriza abanyarwanda kurangiza bino bihe mu mahoro mu buryo bwiza natwe nk'abanyamakuru nka Bwiza TV bwiza.com igihe cyose tuba duharanira ko abantu bakwiyubaka ko twebwe editorial line yacu cyangwa se ligne editorial ni good governance and development journalism nuvango ni ubuyobozi bwiza akazamo n'ikintu cyo gute iyo tuvuze development journalism it's not kuvuga ngo no guteza imbere itangazamakuru ahubwo no kuvuga ngo ni itangazamakuru riteza imbere iki abaturage riteza imbere society nicyo kintu duharanira hango harimo justice harimo anti-corruption harimo high education harimo poverty reduction hakabamo na watchdog kubijisho ry'abantu voice of voiceless kuvugira abantu cyangwa se kubijwi ry'abantu batafite kivugira nibyo byose byo tuba turwana byo umusikundi rero abantu bose bakunda Bwiza ndabasango dufatanye kubakana kuba umwe ushyira hamwe turwanya ikibi gishobora kugeza mu bwicanye twamagana ikibi twamagana ingengabitekerezo ya jenoside kubera ko nta handi ishobora kugeza ingengabitekerezo y'ivanguramo ko nta hantu yakugeza kuko nibyo nahoze mvuga mu kiganiro cya gitondo umuntu uri kuyibiba aba interahamwe cyangwa se FDLR bahunze bari kuyishyira mu Wazalendo Muzalendo usibye kuba ari bukiriye ari agakingirizo ka FDLR Wazalendo ntuza FDLR iri kuba ingengabitekerezo iyo izayigeza yese umuntu amaze imyaka 30 mu ishyamba abunda byaranze yavuye mu Rwanda ndafite imyaka 30 agize imyaka 60 yavuye mu Rwanda afite imyaka 20 azi imyaka 50 iherezo rye ni rihese abeje barapfuye abandi barafashwe ntago bizabihera sibyo umuntu arimo arakubwira we Muzalendo w'imyaka 20 ugenda wica umututsi wowe uri umwana muto cyo utibaza impamvu yavuye mu Rwanda ibyo yakoze mu Rwanda byo byaramwunguye hanyuma umugambi wafite kugiraho byo biroroshye abantu batekereze rumuri azengurutse Kongo yose azengurutswa n'amasasu si perezida FDLR avuye za Nyanza reba ageze za Barikare ba Omega bakuye muri ritongo bakurwa he baza muri Nyiragongo uyu munsi nibyisheka twigira makuru yacu ariko mba mbivuzeho gusa ni byiza ko Egameki u Rwanda
nubwo warukorera ibibi ariko ruba rugufata nk'umuntu wayo. si n'u Rwanda gusa, niyo mpamvu umuto biriho kugira uze bakwigisha uhinduke usubire mu buzima busanzwe. si n'u Rwanda gusa, buriya n'ibihugu byinshi umwenegihugu aba ari umwenegihugu, gusa ahandi hantu tubona byananiranye ni muri Kongo. sinya numva Kongo cyangwa ubuyobozi bwabo buvuga ku bantu bari mu nkambi, zino nkambi za Kiziba, za Kigeme, ariko u Rwanda rwo rwagiye kwigisha no muri za Mozambique, za Zambia, za Malawi, hose ubwo bivuga ati mwatashye tukubaka igihugu. kandi abatashye kugira ngo abantu barabizi nka Colonel Bora we n'uvuga uti igihe namaze mu ishyamba ndakicuza. ubwo n'urugero rumwe ufata ingero ku bandi bantu batashye barwara kabije ntibatashye se, ubwo ndi kuvuga abakomeye. hari abantu benshi batashye, fata urugero kwa Evode yari yarahunze, wese nihatashye. ubu se si umuntu ukorera igihugu, uzarebe ukuntu ameze. abantu benshi baba bashaka kumva ibyo Evode avuze ko afite umumaro. hari benshi cyane umuntu yavuga bagiye bataha mu gihugu. ni ukuvuga ngo FDLR yo yanze gutaha, irakana yanze gutaha, yacyafite iki ideology. so rero tugiye kuri operation ngira ngo twita tuyivugaho. oya tugiye na Sud Kivu. yego uwo bita uyu muzarendo mukuru William Yakutumba, yitwa William Amuri Yakutumba. yagizwe uhagarariye abazarendo muri Sud Kivu yose. ahita anategura operasiyo zikomeye zirimo kwisubiza Kamanyora. yego ariko anazamuka umusozi yerekeza za Nyangezi kugira ngo agarure Bukavu. yabyemeje. yego turaza kubirebaho. tuze no gucisha amaso n'ubundi nabonye abarundi aribo bari muri cortege cyane, menya atakizera abasirikare be. Amuri Yakutumba cyangwa nuza Bitakwira. yego Bitakwira se okay. Yakutumba Amuri y'abantu za Bitakwira, aba bose ni abapfu bigendera, abivuge gutyo. Juanine nta bushobozi bafite, ni kimwe n'abarundi. Noza bafite ubushobozi bwo kugana imbere y'Imveturo. abantu bakubitiwe muri Kivu y'Amajyaruguru barabamane bagejeje ku mupaka w'u Burundi, bazashobora gute se? batangiye gupfa imvubu, inyama zarabuze. yego bari gupfa imvubu kuko inka z'abantu baraziriye barazimaze. uko nurya kura nazo izo nyama bavuga zabuze, izo mbwa ufata izo hene izo ntama byose nibyo bicaga babyambaye abaturage. so rero ntagomba naba resistance yabo. ikindi dushobora kuza kureba ibyo kishatse bwa kuri no banki mu mujyi wa Goma, Kadeco Bank. bo turareba za Warikare. numvishe ko gwembe turangwa biri no kwisuganya shaka gusubira mu mirwano, ariko gusa akesha bari nibivuga buriya. ariko nanone tuvuze ko turi tari stand by twaba tubeshye, kuko ibiganiro bizananirwa kugira ku muti, ibice byinshi bifatwa kandi ibiganiro ntibizigera bigera ku muti. simbikubwiye ibiganiro barimo bakora uzabireba. umutego mwe turashyizemo ngo niba aramuka baduteye cyangwa bagatera abaturage tuzajya kwirwana, tuzirwanaho. Coalition nose yo coalition irimo Murundi, coalition irimo FDL, coalition irimo Muzarendo. aba bantu bazicara se bakeneye kugaragaza ko bari mu kazi. waranabyibisheje ubundi kuntu bavuga ngo Wazarendo bayihaye mission kujya gutera M23, bari kwibwira ko operation abanani. none se niba ba operation bati mwebwe mugende ko mwebwe mutari muri CSRF, mwe ari mwe mugenda kwataka, ariko ni coalition. uzare yo barwanya Wazarendo n'urugero nk'ubembe turi bashutse kava hane igakora poli tactique, bakahagera Abazarendo batavuga ngo resistance Wazarendo bamaze gufata kanana. uzarejo bonda bo mu butetsi bwa Kinshasa bako ngo Wazarendo yamaze kugera muri Masizone. urabyibuka ko twabivugaga, ariko tuvuga tuti ntago bahageze. so rero iyo bamaze kugera ahantu bahita bavuga ko bahafashe mu mirwano. buriya nturahayimbe tugize gutya bashuke bavuga ngo n'urugero ubu ikavuga ati tuvuye muri Masizone, ahantu ubona ibitekerezo bya Kinshasa ahita ivuga ko Wazarendo yamaze gufata Wazarendo na FARDC bamaze gufata Masizone. ubundi hano M23 bacangiye ikarita bano bantu batazabasha gutsinda. ikarita yo gusohoka mu bice igahita ishyiraho condition y'intuzi ivuga ati abantu nibaramuka baduteye tuzabarasa. sibyo? yego twabonye ubwicanyi bwabereye Kansana hariya muri Nyiragongo n'ubundi hariya neza mu Kirunga, munsi y'Ikirunga, aho
ijoro rya tariki enye FDLR yaje gushaka umugabo bita Rafiki. Uyu Rafiki amakuru abaturage bampaye bahariya bambwiye ko ngo Rafiki ari we muntu yari renseignement. Ni ukuvuga ngo 2023 yiyamamaje kuba kandida depite abura amajwi. Yego. 2023 ifashe Goma, we aba umukada ushinzwe gufata ba wazalendo akabashyikiriza M23 cyangwa akabatangira amakuru naho FDLR iri. FDLR rero iza kubimenya. Yego. Iza kuza rero kumukorera operation, iza muri urwo rusisiro nyine aho Rafiki atuye, igeze iwe hari hepfo y'umuhanda, irakinguza isanga ntahari, ariko imbere yaho ngaho hari akabari. Hari harimo n'abantu bari gukora irondo bari kuriramo, ari abantu bageze nko kuri 19 nka barindwi gutyo muri ako kabari. Ikibonamo Rafiki mukuramo ati wowe wigeze ngo umuntu wa FDLR ati noneho ibyawe byarangiye, aba muri kumwe basezere. Yego. Ati tugende iwawe inzu tuyikinge. Ubwo nukuvuga inzu tuyikinge tugende iwawe tukwicane n'abarimo. Yego. Cyarababwira ati ikibazanye n'ubundi ntabwo ari kiza mu nyicira hangaha, yanga kugiwe. Rafiki nibwo bamusohoye bamurasira nkangaha mu muryango, agwa mu muhanda. Bahita binjira. Rafiki ahubwo byavuga ko bagize baramutwaye, umugore atangira gutereta ati mubabare hafite umugore n'abana se. Nyine nukuvuga ngo nta binjiye baramubura. Ngiye nageze kuri tele. We ibyo wenda nibyo wumvisha, ariko ngiye nagezeyo. Twarabyumvaga nawe turi kumwe. Yego. Ngiye nagezeyo nyine twarabyumvaga tutaragera, ariko ngiye nagezeyo. Rafiki yanze kugiwe, aravuga ati n'ubundi nta mpamvu munyicira hangaha. Yego. Bamurasira amasasa aho ngaho ku mabuye yarari aho ngaho mu muryango, bahita binjira muri ako kabari bari barimo bose barabarasa. Yego. Muri ako kabari noneho bahita bakata inyuma, nakabari nyine inyuma hari urupangu, abari bari inyuma nabo barabarasa. Umwana avuze ati na papa muramwishe, nawe bahita bamurasa muri urwo rupangu, barasamo n'umugeni wari umaze iminsi 3 akoze ubukwe n'umugabo we. Yego. Barabicana abantu 13. Naganiriye n'umusaza we wabuze abantu 9 be bamuturukaho. Byabaye mu masaa 12 n'igice. Umusada uhageze saa 3 FDLR yamaze gusubira mu kirunga. Ibintu ngo bikunze kubaho, usanga nka Mbeturo hari ahantu bano bazarendo bajya no kwiba cyangwa bajya kwica abaturage. Noneho Mbeturo ikaza gutabara isanga bagiye kera. Yego. Hariya rero muri Kansana wabonye ko nyine wowe wigereye kuri tere. Yego. Nibyo nari ndimo nkubwira nti bivugwa kugira ko FDLR ikoresha amayeri menshi yo kuba yasigara inyuma. Mbeturo igakomeza imbere igiye gutabara igasigara inyuma. Hasi ugasanga iraje mu cy'abaturage, abaturage bahita baza bakasanga irahavuye. Ibyo biho muri za mazi abantu henshi cyane. Gusa mu by'ukuri pe ubona ko igihugu Mbeturo imaze gufata ni kinini cyane pe. Birayisaba imbaraga nyinshi cyane imbaraga zikiza abaturage bose. Nuvuga ngo birasaba kwigisha abaturage bakabyumva kimwe. Ku buryo FDLR yaza, urabona ko hari umuturage rundi waduhamagaye cyagiye atubwira ko iyo baje kubatera baza bavuza amafirimbi, bahana amasiri y'amafirimbi, ku buryo n'abaturage ubwabo bavuga bati rero twe dukiza hamwe twese. Nibazajya baza kumvisha ko abaturage bafashe umujyo wo kuvuga ngo bazajya bandikirana ku WhatsApp, bakoze groupe ya WhatsApp yo gutabarana. Kandi abo gutabana ko nuvuga ngo baraje gusa nta kindi ashobora gukora. Ahubwo bano baza bagahita bafata amasafuriya n'ibyo bakabivuza nabo bati baje. Bashobora kubikora mu rwego kugira ngo bavuge ku musozi, ariko kibaza babikora. Ukavuza ku musozi ku muntu ufite imbunda. Kibazo nyine kwibaza wabikora amasanga igihe kingana iki. Wa resist igihe kingana iki. Yego, iki nicyo kibazo. Aha niho ushobora kuvuga uti ariko Mbeturo nayo ikwiye. Nibyo nakubwiye cyagiye ejo wundi turi mu kiganiro. Ikwiye gushaka uburyo yajya hagati y'abaturage na FDLR. Ikintu kiriho rero abaturage bahariya nyuma yuko babonye uburyo uriya muryango wapfuye, avuganye n'umugore utwite biciye umugabo, amarira ari kugwa. Abaturage bahariya babonye ko batangiye kwimuka. Yego nawe bonye bifite sizobona abonye agushinja ngo urahamura abaturage
nabonye umuntu abigushinja ariko ntago hahamura abaturage ko wavuze ibiriho ahubwo uravugira abaturage kuko ibi byose tuvuga abaturage bibwira se ko ijwi ry'umuturage ni umunyamakuru abantu bumva icyo bita imiyoborere myiza kugira ngo ibashe kubaho igerweho ntabwo imiyoborere myiza ibaho muri iki gitangazamakuru idahari so nuvuga ngo hari connection y'umunyamakuru iva umunyamakuru umuturage yohereza message akageza ku munyamakuru akageza ku bayobozi none se ntabyo bumva tuvuga bakabona turi bakoza operation ibikora gute twatabaje urugero twatabaje nk'abakibarizo ndabyibuka gena kedi kandi turi tugende hashinga tuyibaza kuko baturage hari uwo bari baciye umutwe witwa Muhire umutwe wamanika ku nzira igice cy'umubiri kijugunya muri Rushoga umugezi wa Rushoga turabivuga abaturage rwose mwe turi ntashyira defense ibi byabaye ejo bundi muri Nyiragongo ntitwabivuze se nabwo bakajyayo so urumva abantu bajye bumva ko kubivuga si kugira ngo si uguca igihe kuba none se umuturage adafite icyombo amayinite y'umuturage aramenya hamagara nde ariko turishuwa ko iyo tuvuga gutya cyangwa iyo dutangaza gutya abantu muri Vetro barabyumva bagatabara ni nkuko iyo dutabariza abaturage bo mu Rwanda twarabatabarizaga tubabwira tuti abaturage bo mu Rwanda hano muri za Bugesha Busasamana aba FDL n'abazarendo batwara inka buri munsi n'intama twaranabivuga tuti abaturage bakagaragaza ati RDF nizijya hagati yacu n'iki kibaya nkuko byahoze mbere kugira ngo tubashe kugira gute kurindirwa umutekano yose iyo tubivuga ntago ari uguca igikuba nabo nyine narebye ku nkuru wakoze barimo bakwataka ariko narebye ko umuntu abadatekereza aba selfish aba yibaza ko wowe uvuga se ushaka gushyira mu Vetro hanze se no uri mu nshingano zawe zo kurengera umuturage kuko buya ntago bisaba ko Vetro ntago uko umunyamakuru agera kure cyane kurenza uko umuturage no guhamagara mu Vetro ati ariko rero hano dufite ibibazo yabahamagara ntababyiteho wenda bakafita kandi kazi ariko biciye muri media noneho uragaragaza ko abaturage bari guhunga bihabwa agaciro niyo video rega ibigera no kuri Makenga bishaka no kutamugeraho Makenga kuko we n'urundi rwego bikajyana no kundi muntu ko buriya kugira kwa chef d'état major buriya biri ariko bafite intelligence nyinshi cyane bafite intelligence nyinshi cyane ziba zimureberera FDL rero muri kiriya kirunga igihe imazemo yatangiye kugurisha ubutaka abaturage mu kirunga urumva ushaka guhinga urumva uragenda FDL ikagira gute ikagupimira ubutaka kandi ikaguca amafaranga menshi cyane yego nabyumvishe ngo FDL na wazarendo ni FDL kwanza ni FDL mu kirunga imira gusha ubutaka yabaze kwakaba ariko nabyo ni ibintu biteye agahinda rwose ngiragurisha ubutaka abaturage irakatanyiri kuvuga ngo dukeneye guhinga tugura ukeneye gitari imwe barayikebaho baguhereza baraguhereza rwose ukeneye ubutaka nabyo ni ibintu ubona shwabo bibaza uko biteye jema nibaza FDL yamaze gusa nk'ikaba ifite noza ifite amatware ifite amatware yayo utapfa kugira ikindi kintu uvugaho ariko nabwo ubona ko nta numwanya wa Vetro numwanya wayo kugira ngo ibigiremo ubushake ishyiremo uburyo bwo kurengera aba baturage kuko ubutaka igurisha mu kirunga ni ubutaka bwa leta si n'ubwayo ariko yarafashe kandi leta ya Kinshasa yari yarabyemeye ko FDL ihafata niyo mpamvu yari ifite za shove yari ifite za Kanyamahoro bahingamo ibirayi banatwika amaka ikirunga bagitwitse amaka leta hari reba usibye n'ibyo ngibyo ari ikirungu biti babimazeho inyamaswa zo muri parike yahariye barazimaze ni nk'ibiri kubera hariya abazarendo bari gupfa n'abarundi bano no bari gupfa ingona ibaze noneho bageze inyamato ni hatari so urumva rero ahangaha nageza ko guhabwa umutekano w'abaturage naho kuzarangiza ibi byose uri kuvuga byo kuvuga ngo bazarendo ngo bajya kugurisha n'abaturage bakabagurisha ubutaka mu kirunga kugira ngo bizakemuke nuko Vetro bashaka gusekiriza biriya bice bya Nyiragongo abaturage bakareka kwishwa ko abaturage bari kubagwa pe niba ejo wundi twavuga ko bisha abaturage bagera muri 13 yego ejo barashe bangahe 10 nabangahe nukuvuga ngo nakabari kitwa ngo Mwarugo kari ruguru hariya nyine ruguru ya Gihisi hariya ni muri Munigi ni haruguru ngo y'ikibuga cy'indege ruguru ya aeroport musi ya station yitwa ngo Benediction station ya ntuza essence yego
ngaho ibaze ni mu mujyi ako kabari hari kunyweramo abantu 19h30 byari saa moya n'igice. Yego abantu bitwaje intwaro baraza akabari barakagota, buri wese asohoka. Ni ukuvuga ngo barabacakaza bakuraho telefone, barangije barabarasa 3 sur place bahita bapfa, abandi barakomereka babasiga ari intere baragenda. M23 yaje abantu bapfuye n'abandi bakomeretse ibajyana ku bitaro, akabari baragakinga. Ngo nukuvuga ngo amaraso niyo yarari hanze ari umuvu. Nirumva kurasa abantu 10 nabangahe shabo ntago ari ibintu byoroshye. Hano hafi ya aeroport ni hafi nyine abantu babyumbe nibo akari haruguru ya gisi, ukavuga ko ari byo ine kumva ngo station munsi ya station ya essence, ntago station ya essence ziba mu ntoza mu ishyamba, ko hari ziba mu makaritsiye mu ntoza mu byara, ariko izi ngizi mu mujyi wa Goma. So niba baza bakabikora gutya ni kibazo nyine. Bisaba ko hari ukwigisha abaturage bakavuga ngo umutekano no wanjye, nimbona bamanutse n'imbunda nabo abaturage mu mujyi wa Goma nabo bwabo barigambanira, cyangwa bari muri Nyiragongo. Niba utuye ku nzu ya mbere imbe turabesaba kumenya ngo umuntu utuye mu nzu ya mbere yegereye ikirunga hafi n'ikirunga ni muntu ki, nayo birayisaba gukora investigation. Ni umu FDLR, ni umuturage usanzwe uri kwishakira wibereye mu buzima bwe busanzwe, kuko kugira ngo umbwire FDLR ziramanutse zibe mu kirunga, zimanutse cyangwa wazarendo zamanutse zite nta bantu bazibonye. None se ahubwo turebe abaturage baturiye ikirunga bazanirwa gute? Nibyo nakubwira ngo hagati ya FDLR no hagati y'ikirunga n'abaturage nihajye muri M23 ikoremo urukuta rukasenyera, nibitarabasha gukora nibitaragezaho umwanya wo gusinsura aba FDLR nikoremo urukuta rushobora gutuza abaturage. Ikora urukuta ijyemo hagati cyane, bakubwira ko ntago twawukoze inkuru tuvuga ko FDLR zihagarariye mu kirunga zikabatamo bombe. Ibyo ni bisanzwe ahantu hose muri area zirimo ibyo bibazo by'abacengezi. Icyo nge mvuga kurinda umutekano w'abaturage kugira ngo abaturage bo kuzahamuka cyangwa kuzagira ikibazo ishobora gushyira mu rukuta rwayo ikanabwira abaturage ati ibyo mutemere kurenga hano nta, niba babona umutekano utaraboneka n'abaturage nibareke kujya guhinga ruguru. Nuvuga ngo ikore icyo bita, nibyo navugaga na mbere wose umujyi wa Goma utarafatwa. Nibaza ukuntu umuturage ava mu mujyi wa Goma akajya guhinga Rucuru agataha mu mujyi wa Goma, nkibaza M23 yo umuturage yavuye mu mujyi wa Goma akajya muri Rucuru imwizera gute? Noneho nkibaza na FARDC umuturage uva muri Rucuru ujya mu mujyi wa Goma yibimwizera gute? So hanga harimo ikintu kimwe wibaza nka intelligence utabumva uti biroroshye gutuma umuturage uva muri Goma kujya kunekera Rucuru cyangwa uva muri Rucuru kunekera mu mujyi wa Goma. So hanga niho nibaza M23 niba yarafashe umujyi wa Goma hari uburyo bwayo yashyiraho yaseriba ngo turacyari muri area intambara, kugira ngo dusekirize ahantu wenda mu buryo bwacu bwa vuba cyangwa mu buryo buno tugiye kujyamo hagati y'abaturage, tugiye kubwira abaturage nta numwe yemeye kurenga hano, agomba nabo bashobora kwakira imitego yabo itangiriza FDLR kuza mu buryo bwabo runaka. Si ngombwa ko abaturage banamenya wenda ko banayihashyize, ariko ubwo abaturage ntiwemere kurenga hano, uzaharenga abaturage bakaba bihanganye mu gihe gitoya, aho kugira ngo noneho habeho uburyo bwo kuba hafungwe open, hanyuma izo FDLR zimanuke zize kujya kwica abaturage. Iyo zisha abaturage byitirirwe M23, kandi mu bigaragara ko turebe umujyi wa Goma ukuntu umeze naho M23 yafashe ntizahava na hantu hari nibitazahava. Rero ikeneye no guhashyira ingamba zigira gute zirinda abaturage, ni igihugu cyayo ntago izahaverega. Sinzi mutabona ibimenyetso ko M23 itazigira iva mu mujyi wa Goma, ntaho izajya. Iyo mpamvu itenda wapi? Urabona wowe ibintu biri kubera mu mujyi wa Goma, ibirori biri kwabera bya buri munsi kwakira abari joininga babisiga bakajya subira muri Bunagana se cyangwa muri Sabyinyo, ntibishoboka. Yego ibyo nibyo n'ubundi twagarukagaho tureba abantu ba hato na hato barashwe byagenze gute, nibyo n'ubundi natwe tubona ko bitagize gute bidashoboka. Uyu munsi rero abantu bambwiye ngo M23 ngo bazamutse noneho basize imodoka nibo bizamukiye mu kirunga rwose. No mu kaya twari turimo tutangira ikiganiro, imirwano yari imirwano harimo n'amabombi, harimo icyo bita imiripuko. Rero Miki
muri iki kirunga cya Nyiragongo. M23 itangiye operasiyo zo gusagata zo kuvuga ngo bagiye kumenesha FDLR mu kirunga. Biratanga iki? Ko umuriro ari umuriro, imirazamura bombe bakayisubiza bombe, kazamura bombe bakayisubiza. Ariko M23 ifite amahirwe yo kubatsinda. Bivuze ko ni imirwano iri hehe mu nkengero z'umujyi wa Goma. Imirwano yeruye. Ni imirwano rwose iri mu kirunga hejuru yo kwa Maurive. Mboni ya Bwiza iri hariya niko yatubwiye, ni imirwano iri hara hejuru. Aha rero kuvuga ngo biratanga iki? Nuko nyine bitanga umutekano. Hatanga umutekano none ubundi FDLR bayisigamo hagati mu kirunga bashaka iki? Ubundi nibaze nibyo twaya dukora analize turi Kanyamahoro. Tuvuga ko umuntu ufite Kanyamahoro akaba afite Nyiragongo. Ufite ikirunga konye n'ubwabyo, ufite ikirunga yizeye umutekano mu mujyi wa Goma. Niwe nyine umujyi wa Goma. Usibye mbe turagusuzugura wazareno na FDLR ikabareka bakuguma mu kirunga. Ubundi tekereza ko mu FDLR tuvuge capacity ya FDLR nta mbundi ifite ubungu ku buryo ishobora no guhagara hejuru mu kirunga ikarasa mu mujyi wa Goma. Ikarasa nk'amanama yabereye mu mujyi wa Goma. Aha niho wibaza mbe hari icyizere koko imbe tushaka kuba ifite icyizere ubwayo cy'umutekano mu mujyi wa Goma. Ese bibaye ngombwa tuvuge ifite barriere zingahe mu mujyi wa Goma, isaka kanga y'abaturage cyangwa n'abandi n'urujya n'uruza ruza mu mujyi wa Goma, aho niza yakonde kabone rimwe mu nama hakaza umusina yipaho kurasa abayobozi bayo. Niba Burundi bwaravuga ko batanze mission yo kuza guhiga abayobozi kubasikana, yego guhiga abayobozi b'Imetro kubahiga he mu bice bitandukanye bahere muri Masisi, ari nabyo n'aba bundi muri Nyiragongo barabifite, bari kugenda baroba abantu bose abangaba ari mazayi mu Imetro ziri mu nkengero zose ubakeka kuri ibyo bintu ubakeka ko muvuga kugeza aho abaturage babwiye ati reka mbasigiye nimero yanjye mujye nk'amakuru ngo uwayisigarana yararapfuye, kuko bahita bagufata nk'umumaneko wa M23 ati umuntu yisigaranye nimero umuntu yisigaranye yararapfuye. Nyine abantu batubivuga ni ikibazo ushaka kwita wibaza, ngenda byibaza mbere narabivugaga pe, kandi n'ubundi abihamya ko ikirungu ubwacyo iki kirunga cya Nyiragongo kimininze byinshi ku mujyi wa Goma. Ariko ikirunga bikomeye gikwiye kubamo wenda amazuku kikabamo n'inyamaswa, ariko uyu munsi iki kirunga kirimo menace ku mujyi wa Goma, kirimo FDLR, kirimo wazarendo, kirimo abazungu bagihungiyemo. Ushobora kwibaza uti ese koko abari muri iki kirunga tuvuge twari tuzi ko kibamo abakomando ba CRAP ba FDLR n'abazungu bakizamutsemo, kizamukamo n'abandi kuko umpakanya nahita mubaza abasirikare babaga muri uyu mujyi wa Goma, FDLR zabaga Kanyamahoro, izabaga mu mujyi wa Goma zagiye he? Icyo ushobora kukiba ababaga defense zari mu bambiro kwembe turafasha umujyi ikatiyemo hagati zagihise siko yabigenje, ifata umujyi size mu rubambiro hagati na Mugungerega bura nta mirwano yabaye. Yego imirwano uvango abari Mugunga za Samusamu abari mu bambiro Kasengesi bose bageze binjiye mu kirunga, kubera iki nta nzira bari bafite mu mazi, imbunda ari kitembo bwayo n'abayeseka bari mbeto kitembe ntibari gutuma babasha kunyura ku mazi. Minova yari yafashwe sibyo, ushaka guhita bibaza Chauve yari yafashwe, oya Chauve ntiyari yafashwe ko Chauve yariho FDLR na wazarendo muri Chauve, ahubwo bari Chauve bose bahise bagira gute bazamuka bose banyuze kuko urabona Chauve itereye na Kitembe barateganye na Kasengesi birateganye. Chauve rega ni kagasozi gatuka cyane kameze kari hakurya yacu sibyo. Aha rero niho wibaza uti M23 ubwayo niba idakuza ku mutekano wa Nyiragongo, ndavuga umutekano w'umujyi wa Goma n'uwa Nyiragongo ku baturage, yabi wizeye 100% gute? Ariko nanone nkasanga nkibaza ariko nizi nyeshyamba nazo ubwazo ko nta kozi nkavuga ngo nibimara n'ibigoryi, izi nyeshyamba nazo ubwazo ubona ko ari ibigoryi, nazo ubwazo nizizi icyo zishaka, zihemukira abaturage gusa, zananiye kujya kwataka iki M23, zihemukira abaturage gusa, nibo zica nibo zigira iki ibitambo. Ariko ndavugiza ukuri ibi biri hano muri uyu mujyi wa Goma, Nyiragongo iri hariya igiyemo baba zanyeshyamba ziri seriye ntago bazikira. Ushyizemo nka bya byo hari muri za Mozambique n'ahandi ntago wabikira. Nta muntu wajya atambuka mu mujyi wa Goma natwe tujya ugwambaye ngo presse bakujobora.
bahagutwara kuko ushobora kwibaza ni bariyeri zingahe ziva ku kirunga cya Nyiragongo M23 ifite zifunga amayira ya wazalendo umuntu yambwiye ngo ku munsi w'ejo ngo babonaga ngo FDL kuza kuzitura ihene hano hejuru ya za Kibati yizamukira rwose barabikora bagenda ku manywa nose niba abaturage badatwara telefone nimugoroba kubera ibibazo biri hariya urumva abandi bimeze bite so rero tuvuze icyo twavuga nuko reka mbaze nkubaze wenda uravuga M23 yafashe umujyi ubu ikiri gukora imeze nk'aho iri kurwana nk'uko yarwanaga ishaka kuzamuka kuri Mogoma irarwana ishaka kuzamuka mu kirunga iranabikeneye cyane nyine irabikeneye n'ahantu iragenda ihuzagurika FDL kirunga irahuzagurika nyine kuzamuka ikirunga ko FDL kimaze imyaka isaga 30 ntago imetero ihuzagurika nose niba Rwanda ku kirunga ntago aribwo kuko nimubwira ngo irahuzagurika ni ukuvuga ngo umuntu yaje mu rugo rwawe hari inguna batazi urwo Rwanda ni urwo Rwanda rwa FDL ndetse niba bakubwira ngo barimo barakata ubutaka ba nyiri igihugu bakabugura ntago ari ahabo M23 ntago ihuzagurika aho ntago mbikwemereye aho ntago mbikwemereye ni ukuvuga ngo iri kurasa izamura abandi bararasa bamanura ni bande bafite point4 so kugeza uyu munsi wowe wavuga uri ku kirunga ni wenyine ufite ni uri muri point4 none se yego mukuri gwaye nuko ari we kuri point4 uko niwe ufite strategique kuko kuzamuka ikirunga ujya hejuru ni ariko nane wibuka ko M23 igeze kurwana ikagira nditi aha niho nkibaza abari nditi bayo baracyahari nditi ni mu kirunga hejuru icyo gihe rero M23 kuzamuka ikirunga navuga ko ubwayo ikindi bibuke ko yari iri he Nyamushwi Kanyamahoro na Kanyabura na Bushwaga noneho umuntu yambwiye ngo M23 izamutse Kibati nta modoka ifite ihita izamuka ari umurongo ica ahantu bita ngo kuri ku Children ahantu habaga monusco ande akakubwira ngo amasasu ngari guturuka hehe hejuru yo kwa Mama Oliva ngo binjiriye za ntuze za mabere y'inkumi ngo barimo barasamira gutyo iyo hejuru mu ishyamba yego icyo ni kimwe nyine icyo kintu nibaza nyine hanga yo yafashe nditi mbere yo ifata umujyi wa Goma mwese uri shuwa ko ikiri muri nditi ihare kwesuga ifite iki yaba ifite ariko nditi ni hehe niba bakubwira ngo M23 FDL yanyuze imbere ya Kanyamahoro irazishorera inka zirenze 130 irazizamukana nyuma yo kumugujyi wagumufasha yego ejo bundi nta n'imisi 10 ishize inka 130 bakubwira ko M23 yabuze inkora yizo nkaho zanyuze kugira zikurikire zigaruze ishobora kutabibona yabuze inko 150 zaca ntihagaragara nicyo nakubwiye nyine cyo duhoramo buri munsi cyangwa nawe yatinye kirunga ntago wavuga ko yatinye icyo nakuvuze ko yatinye ivuze ko yatinye waba ugiye kubeshya byagenze gute kugira izo nka hanyuma nicyo twavugaga mikoro yawe ikikora niki nuko igumya gutabariza abaturage yego ibindi uvuze ngo yaratinye cyangwa uvuze ngo ntiyatinye aho wabubeshye niyo mpamvu twe tuza tukavuga ngo shwaboy abaturage batwawe inka 130 ariko twe tubona bikwiye gukora gutyo so nebazi Kanyamahoro iri gutya buri Kanyamahoro hari ukuntu twabaga turi kurya tukabona ngo ni hasi Kanyamahoro iri hejuru Kanyamahoro iri hasi ugereranyije n'ikirunga ariko nanone mu kibaya Kanyamahoro iri hejuru iri hejuru y'ikibaya yego ni ukuvuga ngo buriya ngiye nibajije kuniza inka zagiye atari nijoro inka zagiye ku manywa nyine ikintu gihari nibyo ndi kubwira Shwabo ufite iki kirunga niwe boss ugifite cyose niwe boss ariko ikirunga niyo bakigabana ari abantu babiri ntago bakigabana barakigabana ntago uri shuwa amushuwa kuko buretse nkubwire iza kuba idafitemo mu kirunga ko yaraharwanye kugira ngo igikontorore ntabwo ari bujye mu mujyi wa Goma no ku uyu munsi itaraswa nuko hari igice ifite nose niba ifite nditi yarashwite mu defense yayo Kirimanyoka none se nditi iri hehe nditi iri inyuma gutya bitandukanye no kuko yarashwe rega wibuke ko abari Kimanyoka n'aba FD bari Kirimanyoka mari ya musozi ya Mutabose bazamutse bajya mu kirunga bo baragiye ngo bazamura imbunda zabo hejuru so ikirunga ntugifate nk'akantu gato ni ikintu kinini cyane
sibyo ntugifate nk'akantu gato ubanza urebe kiriya kibaye ubwawe reba ukuntu twakigendaga uvuye reba bwene tuvuye Kabuhanga ukagenda n'imodoka ukaruha ugenda ku mukandara reba unyuze ku mukandara kurinda ugeze he hano hafi ahangaha ikirunga ntugifate nk'akantu gatoya ahubwo ikintu nibaza kuvuga ngo SM tubaye ubwayo kugenzura iki kirunga ibibonamo nk'inyungu icyo ushobora kukibaza ese koko ikibona nka menace ngewe umunyamakuru uvugira umuturage cyangwa ubibona harimo menace niba umuntu akimanukamo akaza agatwara inka z'abaturage iyo ni menace ya mbere ariko none nkibaza u Rwanda rwo bayifuderi baje izo nka z'abaturage bo mu Rwanda se oya ni iz'abaturage bo muri Kongo ni abaturage baragira mu kibaya sinzi ngo ni iz'abaki ariko harimo abaturage bo mu Rwanda baragiramo hariya harimo n'abaturage bo muri Kongo barahigira mara kuko nugera muri andi muri mu bahuma muri Buhumba hari n'abahuma hari yego nyine hari abahuma ba ruguru nabo hepfo yego nugera muzasanga utabasha gutandukanya imipaka yabo kandi bose baragira hariya nta baturage n'imiryango imeze nk'aharimwe wasanga umuturage umwe afite se waba utuye muri Kongo undi afite nyina wabo utuye mu Rwanda siko bimeze se iki rero ni ikibazo gikomeye cyane nyine ni ibintu byo kwibazwa ikirunga cyo uko byagenda kose twabyemera tutabyemera FDLR gifitemo amatware batarasenya nditi ibamo special force ya FDLR ya CRAP ntago ibintu biratungana hano Nyiragongo iracyafite ikimenasi abaturage inka zabo ziracyaribwa intama ziracyaribwa ikindi niyo mpamvu igihe utigeze ubona mwe mwagiye kuhasura je sinshobora kujyayo njye gusura Akanyamahoro ugoze hejuru ikirunga kikuri hejuru hari abagushimuta niba MV yarapatse imodoka yabo hariye bakayirasa mu minsi yashize wibaza ko we muturage byagenda gute se noneho bavuga bati uyu nguyu noneho anyuza hari aho ni ubwo inama uyigirana kujya gushyira defense muri Nyiragongo ikibohora ikirunga no zirajya gushyira defense gute irakigabana na FDLR gute uhita wibaza iragabana na FDLR mu kirunga gute nabyo si biri clear mu bintu bya mbere yakwiye gukora no gukura bari abantu hano gusa wajya ukora ugasanga yacyafite akazi keshe Sadek iracyari hariya ubwo yose Sadek rega ntuyifate nk'akantu gato ni menace na MONUSCO iracyari hariya kandi icumbikiye iki aba FARDC barimo hariya n'aba FDLR n'abaki bose bayihungiyeho urumva icyo cyari hanyuma no muri Sadek ntabwo ntiwakwiza ko atari mu FDLR na FARDC bagize gusa Sadek ntiwakizera ko byahetse ntago nyambyizera itarava hariya wajya kubona n'ubu Sadek ije gukora operation z'abakomando birashoboka akubabaza wa amasezerano ni kimwe no kwibariza ni ikindi wabaza wa muntu wandi uko imirwano imeze nibyo hari umuririmbyi mubaze hari umuririmbyi umwe wigeze kuvuga ati bavuga amahoro bayishimihora inyuma sibyo bati bite n'ubuhoro ngo bagaseka bagahoberana ariko bo ntibategeza gutabara tumara ukambikana siko bigenda se kuba Sadek yasinye amasezerano none se yaratsinzwe y'ubwayibaza ko yavuye ku bintu se n'abasirikare rega ntitwumve ko Sadek kuba yarakubita umujyi wa Goma atari abasirikare na FARDC tuvuga irwi kubitwa na MV niza wenda wazana tuzishyira na FDLR abasirikare sibyo yego kanze tumuhamagare tumubaze atubwira uko bihagaze salama umeze ute neza bana ndi mu kiganiro tubwire imirwano igeze he mu kirunga bijyanye naho uhagaze tubwe n'igihe yatangiriye nuko bihagaze aho mbagaze burundi hano ku Kilimanyoka ariko imirwano buno kw'amasasu aho gatangiriye hafi ndagumuntu ari kuyumva buno ageze kuri nyuma nkazamutaha iyo gageze amasasu ageze kure za mutaho ese batangiye kurasana ryari batangiye kurasana saa 5:30 saa 5:30 ni bande batangije umuriro ngiye ko nabibonye twari turi kugenda imvura iri kugwa twugamye tubona abasirikare ba M23 bari kuzamuka ubwo bari kuzamuka bahita bazamukana mu kirunga bari kuzamukira ruguru mu kirunga hashize nk'iminota nk'icumi bazamutse kuva amasasu garatangira ubu mutaho se ni hehe ni mu kirunga cyane inyuma yacyo ngo mutaho na hantu habaga amago habaga y'abaturage ariko buno numvaga ngo ndabariyo ni mu nkengero z'ikirunga ni mu nkengero z'ikirunga ni hehe yo ku Kidireni ni kure ya ku Kidireni ni kure uburenze
urazamukaga mu ugeze ku Kiridere buri kuzamuka uri kureba iyo misozi iyo bahingagayo ubwo ugahita ucurika muri iyo misozi inyuma niyo zamutaha mbese ntabwo harebesha n'amaso ku Kiridere. ubwo ni ukuvuga ngo niho urugamba rugeze ruhinana. niho rugeze n'ubu se n'ubu amasasu aracyavuga? aracyavuga ariko turi kumva amasasu manini amatoya ari gusheringa. muri kumva imbunda nini gusa? urumva se baba bari gusubizanya? bari gusubizanya urugamba rwari rumaze amasaha 2 ntabwo ari urugamba rumaze amasaha 2. Excuse me. Amasaha 2 arashize kuko ni saa 8 ubwo turi gukora ikiganiro. ubwo rero urumva ko ubwo uri hehe Kilimanyoka n'undi. uwo muhanda se umeze ute abaturage? kugenda abantu bari kugenda. Uretse abaturage nta kibazo bafite, abari kugenda n'amaguru, bari kugenda n'imodoka, bari kugenda na moto. Ubwo turi kubona nta kibazo uko abaturage bafite kuko byavuye hafi y'abaturage byageze kure mu shamba. Mbere bigitangira byari biri hafi n'abaturage. Ariko ko amasaha ari kugenda biraje inyuma bari gukomeza. Bigaragara ngaho M23 ko yo biri ngo kubiruka. Ubwo mbere turi kwa advance. Sasa bwo nagiye gihinduka urambwira. FDLR barimo barayishorera ariko urumva ko ikirunga bagikikiye. Ntabwo bagikikiye mwana. Barimo aho bazamutse mutaha bakubwira ubuzamuka n'undi ujya mu birunga. Inyuma ariko usa nkaho ni munsi. Ntabwo ari ukuzamuka gutya tudruwa. Mutaho iri hirya na kandi gasozi kari munsi y'ikirunga. Ariko gafashe ku kirunga. Yego nyine gafashe ku kirunga ariko ni munsi. Byari hagana hehe? Ni mutaho n'ubundi cyangwa ni hejuru kwa Mauriva? Ni hejuru kwa Mauriva mu kirunga hejuru mu hejuru. Ni mu kirunga neza hejuru. Mu kirunga hejuru. Bivuze ko ni imirwano ikwera mu matwara ya FDLR tu. Yaho hejuru mu kirunga ni FDLR ziba zarasigayemo. Urabizi bacukura imiringoti nyine intaki bakijiramo hasi. Ubwo ziba zarakavarize zikaguma umwe nyine inzara izishe ziraza zikagwana. Ariko n'abanditi baracyariyo ndi nkanditi ntabwo FDLR avayo. Nandisi FDLR ntabwo iravayo. Yego sawa nabyumvise. Urumva ko ni operation gwiga FDLR yatangiye. Ndumva ibya Nyiragongo wenda ibijyanye no kumenya report yuzuye turaza kugenda tubigeraho Shwabo. Reka ahubwo tujye handi. Uretse ndabona ngo bonjour famille mwenye alikuwa porte parole wa chama cha FPP kwa General Kabido. Alikuwa alishaenda kutumikia M23. Alishakufa alipigwa masasi saa hii iko marehemu mu vile ya Goma. Byabaye jariko. Gushaka ko yarapfuye ejo cyangwa ejo bundi. Wabonye byaye nibyo gusikana abantu bose bakorana na M23. Umuvugizi wa ntuza nyine wa General Kabido. Wahoze ari umuvugizi wabo. Yego. Urumva rero ni hatari. M23 ifite aya mafaranga yatanzwe na Kinshasa. Twumve uko bimeze muri Sud Kivu ariko muri Sud Kivu naho ngo imirwano hagati y'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Imirwano hagati y'u Burundi na Wazalendo, ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Bavuga ko ngo ibyo kurya byabaye ikibazo. Ku buryo ngo bahindukiriye inyamaswa zose zo mu mazi bari kuzihiga mbese bari kuzigira hasi hejuru kugira ngo babeho. Ikirimo cyose cyo mu mazi ngo abasirikare nta gifite ibyo kurya ngo ko byaragabanutse. Ubu ngo bari kurya ibikeri, ingona, amafi n'imvubu. Ubwo rero iyo bimeze gutyo wese ari Wazalendo yabishaka n'ingabo z'u Burundi barabishaka. Nuko bihagaze. Reka wenda twumve Rabin adufashe kubivugaho cyane kuba twabibyumvaho hanyuma nawe uvuga kuri iki cyantuza cya Wazalendo. Aba kandi ngo bari kurwana mu bintu bari gutegana za ambushi yaba Barundi yaba za Wazalendo bose bari kugira gute. Ejo uwo bitakwira nani ya Kutumba yatanze message ikomeye cyane. Sud Kivu turaza kubyumva bari gupanga fro
bari gushaka kwataka Kamanyola. Yego, reka twumve Rabin atubwire uko igisirikare cy'u Burundi gifitanye ibibazo na Wazalendo nuko aribo basigaranye mu mirwano bonyine. Amakuru ashikira aravuga yuko FARDC iri kwirotira igenda Kalemi, kubera urabona batanguye kugiranira ibibazo hagati ya FARDC na Wazalendo bavuga ngo FARDC ntibasigaranye ibigwanisho bigende ngo bo ntibashobore kurwana, bo ngo basigare bigwanira. Icyo ni cyambere. Ikindi nacyo kinyereka yuko Wazalendo iri kwibere nuko urabona Ministre de la Défense yashitse ngaho Uvira aragirisha inama, aravuga yuko Wazalendo amafaranga y'abanyurutswa ariko abagiye kuyacisha kuri umwe rukumbi kugira hora yabashikiriza. Acarajabuka aja kurara i Bujumbura. So biboneka yuko Wazalendo ubu niyo bizeye kuko FARDC yoyo ntibakiyizeye. Kumva rero FARDC batakiyizeye kandi yakoranye na FDNB y'u Burundi, bica bituma ya bifu yari hagati ya FARDC na Wazalendo yimukira hagati ya FDNB na Wazalendo, ko FDNB ni Setina Romere Guerriere kome FARDC mu gihe abandi n'abari Wazalendo. Ico nico cigituma batariko barumvikana. Ikindi gituma batumvikana nuko Wazalendo babeshejweho n'ubusahuzi, nta regrema militaire batwara, mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo cyagomba gukora ibintu birimo regrema militaire birimo amategeko, kandi bakaboneka nkaho mengo nibo basigariye FARDC babwirizwa kudigita Wazalendo nayo ikanka gutegekwa na igisirikare cy'u Burundi, ikavuga yuko igisirikare cy'u Burundi kidakwiye kubategeka bo bari bo Wazalendo ari bo bene igihugu. Nizo nduru rero ziriko ziraba, kandi ikindi Wazalendo yagiriza igisirikare cy'u Burundi ko batariko barabafasha ku rugamba, bameze nka FARDC bariko baterana urugamba. Nico gituma batariko barumvikana. Kandi kuba bahaye amafaranga ya Kutumba nawe nuko ari we wenyine yase kwishikana. Sinzi kubizi mu bantu benshi base kwishikana bawaza rero muri Sidekivu ya Kutumba, kandi ya Kutumba n'umuntu azwi kuva kera. Nukuva intambara zikiri muri Nord Kivu yarigeze kuvuga ko agomba kutuga gufasha abo muri Noro, narungika n'abantu urabyibuka bagiye ku mamoto menshi ingene bagaruza nitwabimenye. Ico naco kirerekana yuko ya Kutumba ari azwi, ariko ndibaza yuko atazoshobora kubagaburira Wazalendo bose ngo abahereza yavuye Kinshasa bishoboke, nabo nyine bizorangira bashwanye. Rero urumva ya Kutumba niwe ari kwibere, niwe ari Wazalendo, kandi niwe biboneka ko agiye gusigara kuri field mu gihe FARDC yamaze kugenda. Ntuze FDNB nayo nyine burya nagomana nakubwire kuri kwiragenda kuko iriko batoye akantu ngo kukwandika bagaha amakonje abasirikare benshi ka 20 kandi bakagenda ntibagaruke. Niyo system ariko barakoresha kugira ngo bagende mu makonje hanyuma bagarutse bashikire mu makambi komusa ko ntibazoboneke yuko bagize withdraw, ahubwo bagiye mu makonje. Niyo system bariko barakoresha. Urumva rero mu misi mike irasigara yonyene iri kwiragwana nayo nyene bari kuva mu rugamba ya Kutumba, abandi bose bazi ko baterabisha abarundi bagwa ibari bagasohoka mu rugamba. Cyo mbona cyo kuvuga ko Wazalendo bagomba bafatanije n'igisirikare cy'u Burundi petetre na FARDC ko bagomba kwataga ibyo bice byose bavuze za Kamanyola za Waruvu za ivyo nibaza yuko bashobora kuza kagumwe baza mbere barasa bifata amavideo kugira batange raporo Kinshasa yuko bari ku kazi bisubije n'ibice bitari biki. Nico bagomba gushikako kugira ngo Kinshasa bandanye rungikana amafaranga abantu babazanire nka kujya bayarungikanye bitakwira, nubwo atashoboye kuyabagaburira ngo bigende neza. Hanyuma yani baraye bayarungikanye Ministre de la Défense ayazana Uvira yashikiriza ya Kutumba, anababwira yuko amafaranga yabo yahora aribwa.
so n'ivyo bintu ntavyo bazoshobora kwiga kwisubiza Kamanyora kwisubiza Warungu kwisubiza Sepau nico bariko ni prevision bariko bararondera kugira ngo baze kweskrokeshe buje Kinshasa bamubwire bati nyamara ibiganiro iyo banze kabireka kuko turiko turagerageza kwisubiza ibice byari byarafashwe mu gamba abazare no amafaranga kugira ngo abore Kamanyora nabira bice byose byantuze hanyuma ingabo z'u Burundi nazo namaze gukubwira yuko bafashe system yo kugira withdraw bakoresheje amakonji kubwenge kugira ngo baveyo urumva mu minsi wazarende yasikara yonyene ko na FRDC yaramaze kugenda ikaremye ikijanye n'ibiganiro byo mwibanga navyo nibaza yuko gituma haba ibiganiro byo mwibanga nuko Tshisekedi afite abahanuzi babi yaje akababwira konterandi byavuye mu biganiro bahita bamuhinduza bakamubwira ati ivyo ntibishoboka ni kibaho nawe agaca ahindura akava kwizima ubwo rero byabaye ngombwa ko bakora ibiganiro byo mu muhezo mbaye mwebwe byo mwibanga kugira ngo ibyafundikiweyo bazoje babibona abahanuza baciside bamubuza ibyo akora bazoje bamubona hageze aho babishira mu ngiro igituma bigira uko Tshisekedi nuko abona ko ari en position de faiblesse ntashobora kuguma agwana abamuhenda ko yoguma agwana nabashaka kurya kandi nawe arabibona rero kuguma bamuhenda uko narigereze taze neza d'Amerika zamutaye n'ibindi bihugu byinshi byamaze kumubwira yuko ategerezwa gufata inzira y'ibiganiro nta yindi shwa rero yarafise atari yuko ibiganiro byo mwibanga kuko abikoze arabito turomonde abantu bamutangura kumutera amabuye no kumutera ibitsure ko danaje igihugu kuva hakiri kare icyo M23 yogaba ko gusa ni yimuze M23 ni AFC icyo M23 bara AFC twigwaneho yogaba ko ni mbega ramiza na application y'ibiganiro bazoba bashize banaganiye mu muhezo hagati ya Tshisekedi nantoze na AFC mbega bizoja mu ngiro gute bizoshigikirwa nande ni bande bazoza kubishira mu ngiro kuko Tshisekedi ashobora gushika Kinshasa agahindura nkuko amaze guhindura amasezerano bashize kumukora injoro nyinshi urabyumva neza Jean Paul yego ndi kubyumva urumva ko ingabo z'ubundi ziri gukora withdraw mu mayeri ngo bari kubaha ibibari ubwo hani muri sidi kivu twatuvuye muri Kivu y'Amajyaruguru bari kubaha ibibari bibajyana mu kiruhuko uje urangije icyo kiruhuko agahita agira gute agahita ajya mu kigo cy'esiri n'uvuga ngo ari gukora withdraw mu ibanga byavuze rero ko amasezerano ibyo bumvikana n'ibyo byo kuva mu mirwano bari kubikora reka tujye kuyintuza ni Rabine kandi nawe akaba ari kuri Feride nibaza ko bwa mbere ni dara objectif de sécuriser la population de Goma et ses environs batari bafise amabanki akora icyo ni cya mbere icya kabiri ni ukugira ngo babwire Tshisekedi nabo bifatanya yuko ivyo gusubiza Goma bitarimo kuko iyo umaze gushinga amabanki bientôt on va faire ce qu'on appelle la réouverture de l'aéroport international de Goma kugurura ikibuga cy'indege cya Goma n'ibindi bijya bizokwereka yuko Sadeke batahe n'ibindi bikurikira bitari bike kumbure Monisco yimukire sinzi Rubero sinzi hehe nkuko babivuze bijya byose birakwereka yuko AFC iriko yitegurira kugira ines institution zihamye no kuvuga inzego zishize imizi muri Goma no mu bice byose bafashe ni nka message yo kubwira Tshisekedi ngo mu byo tuganira byose Goma ntirimwo Bukavu ntirimwo n'ibindi ntibirimo nico baba bashatse kuvuga so ico rero nuko kiraba neza ko kizana avantage ku banyagihugu bwa mbere ni garani y'abanyagihugu kuko baroza aho babika udufaranga twabo bakareka kwibwa mu mazu kandi ni message for kuri ku gihugu ngo mu byo tuganira mu byo baganira plutôt bamenye ko ivyo gusubira inyuma no guta umujyi wa Goma bitarimo kandi navyo bitanga garani ku munyagihugu akavuga ati nimba bamaze kugurura banki zigatangura gukora badatsinzwe ntibazosubira kurekura Goma nuko ikindi amabanki yahora akorera ngaho azogurisha imitahe niko twe tubifata mu Burundi babyita imitahe azogurisha kapitale yabo abigurisha nimba azobigurisha na Kadeko nimba azobigurisha na
n'izindi banki zoza kugura nimba nyama banki yo nyene azovuga ati umutekano waragarutse Goma reka tugaruka twugurure ni ivyo bizokorwa kandi iyo bagize nkuko umunyamutayi ufise y'amafaranga ntahomba kuko AFC ivugira abanyagihugu nukubisekiriza ku buryo umunyagihugu atahombera ngo bamubwire ngo wewe wabikije ngo muri Equity Bank none yarugaye ngo ntikitwa Equity Bank yitwa yindi hanyuma ngo bihombere oya babwiza kuguha agatabu ka banki kandi kiyo banki jashya bakurikije n'umubare w'amafaranga ufiseyo cyangwa konte ufiseyo nico niko nje mbona bizokorwa sino umunyagihugu niyo hageserera shake fuake habaye atake muri Goma hagafatwa ko umunyagihugu yohombera y'amafaranga ntibishoboka kandi ikindi umenye yuko ayo mabanki yakorera hajya muri Goma afise imitayi Kinshasa afise imitayi hehe na hehe wabyumvishe nibyo birahagije ibyo nibyo Rabini yavuga ku gutekereza kuri ugushinga banki ibyo avuga kuri no byakamanyura nta no kumeza y'ibiganiro nyine byose yabigarutseho ati mu byo bashira ku meza Goma na Bukavu ntirimo ibirimo niba bitarimo rero Wazalendo bo babifite mu ngiro bashobora kuba batabiganira kuko bashobora no mu biganiro bashobora kuba batabiganira ariko leta ya Kinshasa yo ikavuga ati twebwe FARDC iri kurwana bene gihugu yego niwe bari kurwana so urumva mu by'ukuri ko hari ibintu birigize gute bihari bindi biri kugira biri gukorwa ariko none ikintu gitangaje muri yo cyangwa n'ushyashya iyambe ni inzara iri mu ngabo z'u Burundi iya kabiri ni ntuzani kuba izi ngabo z'u Burundi ziri gukora withdraw kuba barwana bapfa ibyo kurya so ni byishishwa bo no kuba dufite amakuru yuko abahoze ndo nyuma yo guhaga amafaranga bagomba gukora indifro yego umwana wawe yego uwo bita Yakutumba Amuri yagizwe uhagarariye Wazalendo Sidi Kivu biyemeza kuza kwataka za Kamanyora nyuma yuko babigerageje mu Mosho Nyantende bikanga return back yego urabona izagera kuri success nibyo Rabini yavugaga kubahawe amafaranga ni kimwe mu nka motivation urabizi uko bayahawe Masisi ko byagenze na hano ngo bayahawe ejo ndetse yanababwira ko amafaranga yabo yaribwaga ariko bagiye kujya babona amafaranga no yabo ntawe yari ibi byose ni bikwereka nyine niza motivation bakora ariko ntakubwiye ngo simba n'abashobora kuzabishobora no kuhashirira nkuko byagenze bazagira igihe bamanika amaboko kandi nkaya Kutumba nk'umwe mu bantu bavuga ko bakomeye mu bantu batigeze bagerageza gushaka kwirometa cyangwa kwitanga kuri Veturwa mbona ko nawe bizarangira ahunze cyangwa apfuye kuko ushobora no kwibaza why yaje kuba iyi motivation Yakutumba ngo yatangiye kurwana muri za 90 na kangahe why yaje kuba ino motivation agahita ajya kurari Burundi cyatara yuvira hamwe nabo nawe ubwo nuko atahizeye so shabo ni byinshi twavugaho wenda hagati dushobora no kwakira udahunga kugira ngo nadufashe ku makuru afite dusoza ikiganiro cyacu udahunga mwakire gusa ngena natunguye kubona ingabo z'u Burundi mu mujyi arizo zari zije zirinze bitakwira nyine ntizeye Wazalendo rega Wazalendo arazizeramo ikizi Wazalendo ubwo zishobora gushwana zamara gushwana zikamurasa yes ndakwakiriye murakoze yego habaru uri nazo ni izihe rero Allo amakuru nayo nayahe twihuse amakuru ari kuvugwa cyane ni urebye ni ibihugu bikomeje kugira kwifuriza u Rwanda no kwifatanya n'u Rwanda ko jenoside yakorewe abatutsi harimo umuryango umwe w'uburayi ndetse n'amakuru yanditse sinzi na mwabonye inoza yavuze ijambo ryiza ko ashyize imbere cyane mu guhashya abahakana jenoside ndetse no gushyira imbere cyane justice ubutabera bw'abakoze jenoside yakorewe abatutsi bari ku butaka bw'Ubufaransa ndetse na mushiki wabo nawe muri francophonie yasohoye itangazo nk'umuryango wa francophonie yuko slogan ikunze kuvuga ngo jamais plus jamais itagomba kuba slogan gusa ngo ijye no mu bikorwa yego hanyuma andi makuru ndimo kubona Muhozi yatanze iminsi 7 muri Kisangani kuba force negative zose zashyize intwaro hasi
hanyuma Muhoza bivuze nyuma y'uko avuye muri South Africa. Hari n'abantu bari kwibaza ati Kongo yagize ubwo bari ati Muhozi ntago yabagiye kugambanira Kongo kuko hari uburyo bavuga ko umuhungu wa Ramaphosa ashaka kurongora umukobwa wa Museveni mushiki wa Muhozi. Iyo nkuru wayumvishe? Yamaze iminsi nyumva ahubwo narinzi ko batanze inka. Bivuga ko bagiye gukora ubukwe. Rero bivuga ko ngo Muhoza ashobora kuba yaragiye kwa Ramaphosa nawe kujya gute muvuga ati tuze uturekere ibyacu uko nurera nawe uzabibona. Rwose ibyo tunabibona niba mubona South Africa yaciye bugufi. Urumva twagiye tubivuga ko Uganda muri kariya karere nayo ni mu nkoni yayo ni mu kibanza cyayo. Ntabwo rero yakunda umuntu waza kubivangiramo nk'uburyo ubona South Africa yari yaraje kandi uko bigaragara urabona ko South Africa isa nk'iyacitse intege ntabwo gifite umurego nka mbere. Umurindi wayo waragabanutse. Waragabanutse ntabwo gifite umurindi nk'uwa mbere kandi urumva ni kwa ba mwana noneho bazajya zayisanga i Buganda na Museveni umva bigiye kuba famiye. Hanyuma indi nkuru ni iyi ngiyi Kinshasa guhagarika ino diri ya lobbying muri Maison Blanche. Hari amafaranga yatangaga kugira ngo ibe ifite abantu nyine amakampani akora lobbying nayo urabona ko isa nkaho yahagaritse ngo ibindi ngo izajya ibikora muri channel zisanzwe zihuza guverinoma. Munyari nta musaruro yabonye. Yego. Ikindi ni uyu mwuzure ukomeje kuvugwa cyane i Kinshasa. Hahoze mbona abantu babipostinga cyane. Ikindi kivugwa ni icy'ingabo z'Uburundi na Bazarendo ngo bakomeje gupfa ibyo kurya. Inka z'abakize muri Kivu y'Amajyepfo bari kurya ibikeri, ingona, imvubu. Ibi meke uribuka ko twigeze kubivugaho turavuga tuti M23 gukupa nuza kiriya gice cya nuza iki gice cyo ku Rwanda kinjira za Uvira za Kamanyora igakupa iriya misozi yose none muri Fizi amato ava Warikara batakiza. I Burundi nawe urabizi hari inzara iteye ubwoba ni ubwabo bazivanamo bazashwana kubera kubura ibyo kurya. Ikindi gihe nuko FARDC yamaze kuva Uvira yavuye mu rugamba bikakubwira ko ndetse n'abarundi barimo barava muri kiriya gice ngo ku mayeri aho bari gukora buzidoro mu buryo busa nkaho budasobanutse kuko umurundi baramuha ikibari ntazagaruka ahubwo agahita ajya mu kigo cye. Nibyo biri ko bivugwa ko bari gukora uburyo bari buve mu ntuza bari buve muri bari kuva ngo mu Burundi bakoresheje nako bari kuva muri Kongo bakoresheje ibibari bibajyana muri konje ariko izo konje bazivamo ntibagaruke. Abantu bakaba bakeka ko rero niba FARDC yaravuye mu rugamba ikajya za Karemi n'abarundi nabo bashobora gusohokamo mu buryo bwa mayeri bagiye gutyo. Nuvuga ngo haravugwa byinshi. Haravugwa byinshi kubera nyine imitwe itandukanye ya Wazalendo. Ntuze kuvuga ko Wazalendo egari intera hamwe. Ni rero Wazalendo urumva Prince kubera ko ifite aba boss batandukanye ni bya bindi tugenda tuvuga Stanton agarukaho wenda turi bibizeho nyuma. Ni ukuvuga ngo hari ababa bafite akayiyayuho ko kuza muri M23 ahora baba bagomba guhitana. Ubwo igisigaye nyine nuko Wazalendo isigaranye n'ingabo z'Uburundi kandi bivuga ko ingabo z'Uburundi ubwazo nazo gusigaramo FARDC zitarimo ni ikibazo. Ni nayo mpamvu navuze mbona Wazalendo batari kubundi abarundi turakorana gute tubundi bari hano gute mu buhe buryo urumva Wazalendo bashaka kwiharakira gice. Urumva Wazalendo hari inoti bakuramo hariya mu kunuza ku mupaka w'u Burundi wa Gatumba ngo nibo bishyuza. Ikindi biravuga ko muri Uvira bure hariho guverinoma ebyiri nahoze mbona minisitiri w'ingabo wa Kongo bamubaza ati kuki buri gihe hose musubire inyuma aravuga ngo se ngo ntabwo muzi ngo terime ngo ibyo ngo nibisanzwe mu gisirikare ngo ari terime ivuga ngo rifo ngo mugomba gukora repris pour mieux sauter. Ariko ukibaza bakoze repris stratégique kuva Bunagana ko kugeza ubu. Ngaye nguko rero Rudaho igiti cyanjye natanga ku bintu byo kuzana amaiteoloji n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ntabwo ari ibintu nubwo ari ibintu bitinda nyine
mu cyiciro cya nyuma cya jenoside, ariko ntabwo ari ibintu bizima. Njye inama nabaha, dufate urugero iyo urwaye ukajya kwa muganga ugakenera amaraso, iyo bazanye amaraso hari ubwo uvuga ngo ngewe ngo mumpe amaraso ngo ahuje n'ubwoko bwanjye. Se kuri ibi bigo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ahubwo bareba ubugoryi. Biriya ni ubucucu. Ubugoryi nicyo kintu twavuga. Nanjye nabanje kwivugaho mbere dutaha ikiganiro. So ngaho reka tujye kuri izi ngingo 10 zigize ko wihuse cyane kuko ikiganiro turi kugisoza. Ni ingingo cyane ibimenyetso 10. Yes, ibimenyetso 10 cyangwa ibyiciro ibyiciro 10. Umushakashatsi witwa Gregory Stanton ni umunyamerika yavumbuye yabikoreyeho ubushakashatsi buhanitse abisohora muri za 1996 nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi yari imaze kuba. Rero icya mbere harimo gutandukanya abantu, aribyo bita classification. Ibiranga nyine ubwo jenoside cyangwa se ibimenyetso ibimenyetso jenoside, kugira ngo jenoside izabe ibimenyetso igomba gucamo ibintu icya mbere ari ugutandukanya abantu cyangwa se classification. Ibi ngibi ni urugero, batandukanya abantu bagendeye ku myemerere, amadini n'ubwenegihugu ndetse n'amoko. Byarabaye mu Rwanda aho usanga bavuga ngo aba basubire muri Abisiniya, hano si iwabo, ndetse no muri Kongo dukunze kubibona. Iki ni ikimenyetso cya mbere cya jenoside kinamara n'igihe. Hakaza icya kabiri, ibirango, symbolization. Yes, ibirango dufate mu rugero nko ku Bayahudi babambikaga iriya triangle ya David, ari ikimenyetso kiba no mu idarapo rya Isiraheli, nicyo bashyiraga ku mashati yabo kugira ngo batandukanye n'izindi fungwa. Naho mu Rwanda urabizi ko indangamuntu zarimo amoko, ariyo abashakashatsi bavuga ko icyo gihe indangamuntu yagendanaga ari certificate y'urupfu. Hari icya gatatu, ivangura, discrimination. Stanton agaragaza ko ni ukuvuga ngo bavangura itsinda nyine riri ku butegetsi, rishyiraho amategeko n'imigenzo n'imbaraga za politiki kugira ngo bigizeyo abo bashaka kwigizayo. Urugero muri Kongo turabibona rwose. Ni ukuvuga ngo ibi bintu Stanton avuga no muri Kongo ubu turi kubibona, aho babwira bari abarwandofone, mwebwe nimugende, hano si iwanyu, musubire mu Rwanda. Cyangwa se abanyamurenge cyangwa se abahema. Hari ikindi bita kwambura ubumuntu, dehumanisation. Ni ukuvuga ngo bahimba amazina, aho usanga Abayahudi babahimbaga inda, mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi babahimbaga inzoka, bababona inzoka cyangwa inyezi. Iki nacyo ni icyiciro kimara igihe bakigisha kugira ngo umuntu uzakora ubwicanyi azumve yuko atarimo kwica umuntu, arimo kwica inyamaswa. Hari nanone itegurwa, organisation. Icyo gihe leta ikora jenoside itegura ibikoresho, mwarabibonye mu Rwanda, kugura imihoro 500,000 mu Bushinwa, intwaro, gutegura abazakora genocide, interahamwe, impuzamugambi, bagatangira kubishyira hehe mu bikorwa, ndetse no gutangira kuvangura abantu, aho batangira kubashyira ahantu hamwe ukwabo. Twarabibonye aho babashyiraga za Bugesera kugira ngo tetse ibice. Hari ikindi cyiciro cyitwa igikorwa cyo kwibanda ku ngingo imwe, polarization. Ni ukuvuga ngo iki cyiciro rero kiroroshye kukibona. Urugero nko muri Kongo, imitwe irenga 100 baragiye bayifata bayishyira mu cyiciro kimwe, iba wazalendo. No mu Rwanda wabonye ko mbere yari interahamwe, impuzamugambi, nyuma baza gukora icyo bise Hutu Power, kugira ngo babikorere hamwe. Ntabwo abategura jenoside baba bashaka ko ibyiciro byivangura, kandi uwivanguye bahita bamuhitana. Mu Rwanda ngira ngo mwarabibonye, abantu bari mu mashyaka ari modere bahise babica. Hakaza icyiciro kwitegura, preparation. Iki gihe rero abitegura batangira gutandukanya amatsinda y'abagomba guhohoterwa, bagatangira kubicisha inzara, urumva,
bagatangira kubategeka ko bagomba kugendana ibimenyetso babahaye urugero indangamuntu, bagatangira kubabwira ko nko muri Kongo wenda kuko indangamuntu zabo batandikamo ubwoko urumva ko ntabwo ushobora kugenda uvuga ikinyarwanda, bagatangira kuvuga ngo dore bakana kabasa gutya. Ibyo baba batangiye gutegura ba bantu nyine bateguye muri bya byiciro byose. Hanyuma ikindi gikurikira ni ugutotezwa persecution. Iki ni cya kangahe? Ni icyiciro cya 8. Yes. Ni ukuvuga ngo gutoteza, batangira gutoteza ba bandi abo bahisemo bagomba kuzicwa, nanone bakabategeka kugendana indangamuntu, sibyo? Yego. Iki cyiciro rero nacyo aba ari kibi cyane, hakaza noneho kurimbura, aricyo cya 9. Kurimbura rero ni icya 9, ni icyiciro kibi. Urugero baba barindiriye akantu k'imbarutso kuko baba barabateguye igihe kirekire, noneho bagahita batangira bakabishyira mu bikorwa. Abo bica barabashyize hamwe, barabibonye nko mu Rwanda mu kiliziya, ubwo tusabwa ngo muhungire hariya no muri bubonere umutekano kugira ngo kubica bize koroha. Hanyuma icyanyuma kikaba ari icyanyuma rero ni uguhakana. Abahanga bavuga, Stanton avuga ko icyiciro cya nyuma cyo guhakana gishobora kumara n'imyaka 100. Aricyo rero ubu ngubu turimo, ari nacyo jenoside yakorewe abayahudi nabo barimo. Yego. Urebye n'ibyo byiciro uko ari 10, usibye ko akantu narenzaho kanyuma nuko Stanton avuga ko si ngombwa ko bikurikirana ngo habanze iki gutyo, hari igihe bigenda binabangikana bakabikorera hamwe nkuko tubibona muri Kongo. Yego. So ndumva ibyo bibaye. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Yego. Yes, uwo ni Rudahunga kubanza kutugezaho amakuru amwe namwe yarahize tukavuga no ku bimenyetso 10 biranga itegurwa rya jenoside, gushyirwa mu bikorwa kwayo ndetse na nyuma yaho. Hanyuma ikindi nuko nabwira ko mu Minembwe ahitwa Rugezi turimaze kuhafata, n'ahandi hitwa mu Rugezi mu Bandinzi habaye tombe. Nibyo Justin? Nibyo wabaye tombe. Nuvuga ngo imirwano muri Minembwe, ubwo niyo namakuru y'akanya mbere ko dusoza ikiganiro. Yego. Urumva ko iri kugenda yagura. Ikindi nuko abazarendo bateze ambushi ingabo z'u Burundi, nibyo nari ndimo ndeba hano, babateza ambushi barabapiga, babaziza inyama zizarikoraho, za nyama z'imvubu n'ibindi. Babateza ambushi barabarasa. Uri kubyumva Shwabo? Tusema hii vita Evan. Yes, andi makuru agezweho tugezeho na makuru hari tombe, kugira ngo hari tombe tumaze kuvuga, iyi tombe yabereye mu Minembwe, ariko noneho handi makuru avugwa yifatwa ry'umwe mu bajenali b'abazarendo bakomeye witwa Mushumba, wafashwe na M23, bakakubwira ko gufatwa ko ari nko gufata abazarendo 1000. Nubango uyu Mushumba mukuba nk'abazarendo 1000. Uyu Mushumba ngo n'umuhungu wo mu Rubanda kwa Jacques, n'umuhungu ngo w'umunyabwenge cyane, ngo niwe wari umupfurere wenyine ugira ubwenge, kandi ngo yakundaga Nyamurenge cyane, ngo bukeye uyu nguyu yakundaga Nyamurenge mbere, bukeye ngo bamujyana ngo agiye kuba ikiongozi muri Bishambuke, ngo niwe wapangaga urugamba rwose, niwe wapangaga urugamba kuko ngo yakuriye ngo ahitwa hirya ngo yo mu Gahwera, niho yakuriye ngo mu Rubanda. Uyu yize segonderi ahantu bita Kahwera Inganje, ngo yigira kaminuza i Bukavu, ahita azamuka aja mu Rubanda, ngo yabanaga na muramu we witwa Tabu, wari umuganga akagira inka nyinshi cyane. Rero ngo Mushumba ngo bamaze kumubona, ngo bamaze Bishambuke imaze kumubona, ngo yamugize umuyobozi, niwe bapangaga buri kimwe cyose, niwe bapangaga urugamba, agapanga uko batera aho naho bajya hose. Ngo Mushumba muri munawo witwa Gasororo, akaba umuhungu wa Sakina.
babwo gufatwa ko rero ngo gufatwa kwa Mushumba ni nko gufata Wazalendo igihumbi namwe murumva uko bimeze kuko ngo ni wari byose mu ntambara ngo ipangwa mu karere ngo kagahwera ngo ndetse ngo n'amarango yose ndetse na Minembwe na Rugezi yose kandi ngo bamufata nk'umwami bitewe n'ibitero yapanze rero ngo yafashwe nyine arashwe n'akaguru M23 amurashaka akaguru ubundi amufata ari muzima uko rero niko ngo bimeze rwose uyu mugabo M23 imaze kujya gute kumufata yari general autoproclamé nkuko abantu benshi bajya bivuga ikindi bakubwira ko ngo Yakutumba nawe hari amakuru menshi Yakutumba general Yakutumba ngashaka ko ibyo twavuga byose ashobora kuvuga ngo yavuye mu rugamba ngo nawe barashaka kumurya ashobora kubona ko bashaka kumurasa akayivamo reka mbumvishe ikindi kijyaye muri Bukavu muri kuvuga ni inkuru yiko ngo babonye amakamyo menshi ya M23 bakaba bafite ubwako bataza M23 igihe reka nze mbumvishe mu byumve rwose Grupe kila mwenye ko balabala atoke katana batoke balabala bamumba banashuka baminyu balabala bakona bibisha watu atuje kama kurudia ndio banarudia muhangi kila mwenye ko balabala atoke ukimbie mbali na balabala banarudia banarudia ni ba mingi sana banarudia shito tulikuwa kuchangamira ndo hapa karanda kila mtu miguu yake na msove banabebesha watu sana tena sana miguu ndio inatusove kumwenyiko kwa barabara ngambo ya katana kushuka utoke kwa barabara Jambo Grupe ndio ni kweli vraiment hata na shetu tuko Bukavu hapa kuplase hatuka magari zinashuka za mingi makamio zenye yaonaka zinashuka kama bako narudia hatuyui iko sababu narudia hatuka banashuka mingi sana kabisa tuko kuplase hapa Bukavu kamio zinashuka mingi ziko makamio kama 6 za kabambi na malande cruiser zabo ziko kama 12 hatuka zinashuka mingi bote wako kule kabisa iko sababu narudia maravu. Hapa ni Frank Gabona Ndolimana niko muzaliwa hapa Kavumu bwana c'est vrai tulikuwa kubalabala bamuyomba banachomoka ngambo ya aeroport balichomoka mu aeroport yego aeroport mu makartier balipita nje ya quartier nyo bakachomokia huko Karanda pale kwa hospitali ya Karanda hapa Kavumu tu ndio banashuka saba la bala yote bako naenda njia ya Kale meba mingi sana banakamata njia ya Katana kuendelea hatujue sasa kwa bataishia kama banarudia kwao bie kama banenda fa intervention Kale hatujue meni ba mingi banabebesha watu labda walikuwa kama aeroport bote banatoka vraiment ni ba mingi na tunakimbia walikuwa natukimbia kwa tubebeshe migulu inatupatia vraiment Mungu na maombi bale banyakarakata barudie kwabo vraiment asante mwabyumvise y'abaturage ba Bukavu ngaye nguko nta comment ndi bushyiro gusa turaza kujya gushakisha amakuru bikekwa ko M23 ishobora kubijyanye umusada muri Nyiragongo mumesha ko hari imirwano cyangwa se ijyanye umusada handi cyangwa igiye n'ahandi wasanga igiye na Kisangani so ibyo abaturage bavuga byo ni byinshi cyane ariko igihari cyo nuko nyuma ya tombe yo mu Minembwe yatura duce maze kubabwira murumva ko ibintu bikomeje kuba imberenge byabanye imberenge rwose za Wazalendo muri Uvira rwose hitwa mu Rugezi murumva ko abanyamurenge barimo barashima Imana ngaye nguko uko bimeze mu gice cyo hepfo M23 twirwaneho bafashe yego nguko uko rero wavuga ibyo byabaye tombe nyuma turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro reka tubashimire abantu bakoze bakore subscribe bakore comment like and share ikindi kandi bashobora gutera inkunga Bwiza TV kuri nimero 0788554010 0788554010 ushobora korezaho inkunga ukorezaho n'ibitekerezo byawe amakuru ni menshi shwabo ntago twabasha kubirangiza byose yego tuza tukomeza n'ubundi mu biganiro byacu kugenda tuba updating